siya may saat nga pasyente nga papunkunan nga OPD gapot ta senior citizen reducten ket aduda dagiti han nga mauawatan nga tartaraken tayo nga resten nga ipakonsulta tayo kadagiti apo nga manghagas ket kastiman no inka ilo magkumamngan once na inka pa-check up aya dapat iti pagurayan ti pasyente dapat kanong alas 4 pa lang adda ka ijay nga nakapilan sigon matlaeng kadagiti dadto mga empleyado ti Grasma ket kada kami nga pasyente agbalinto nga nagulo dahil panagitagda ka kanya ni Tino meron patiga po na aglulumba kami matan nga pasyente ket kami nga pasyente ti asin numbat no asin no ti una ni Colas no ni Pulto kasyay ket kami to nga pasyente ti agsisin numbat ijay ta tingamin maobserbar kay nga maysa da kami nga pasyente at dagiti dumaad ta alalay na ket no panagibunungan ti numeron dagiti alalay ay ket siyempre alisto lang ti panagbunay da agat mapandamot asat gan ti empleyadon nga agi bunong ti numero di kad at da posibilidad na nga imun unadan ngem dagitay imun una nga bisoda ket dayjay tinaminsan nagsisinumbat kami nga pasyente da kami paikat nga pasyente ti sinumbatan tag pinapilit kami no sinno ti imun una kanyami ket tata ti kunak kalijay empleyado mukhang mga balbaliwan nyo dati sitwasyon ti panagibunong yung ti numero sir. Kunat, di naman damot mo pa kano. No kung mga kwa sir, kunat, once nga dingteng di pasyente, dapat kung may mga ti numero kingkan. Tatap nun ma-observe di patakaran nyo na first come first serve. Kunat, akat sakmat ti kinaugat na katatawa at pagkat di sa una nga inaramid nila isang sir ngam piyan na ngamin no apay nga ma-observe ti first come first serve at dapat lakala kayo nga pasyente na kayo inauna kayo nga amang nanda kami lalala kayo babakit kayo buyo ko mga ornosan ti bagbagiyo panganamatan Sir, sino di sir amuyo lang no anak naman na basta hangko rin nalatinagan man basta empleyado enjay pagawatan ti pasyente tatiga po na kayo ni permanent dyan. Lalaki sir? Lalaki. Ket ituloy ko ma'am ti kunak kanya na ngamin ko na tano simmangkot ti pasyente once na simmangkot ti pasyente kat imaking nangalap ti numeron, di kag mabalin nan ti mapan ag-CR kuno ag-kape, awan dalag nan sa numero na. Haan nga kaslakalat ti ag mga sitwasyon nga simmangpet ka nga pasyente, mapangkagtugaw yan di pag-urayan ti numero, ay kat ure kasano nga ayat mo nga mapan ag-CR, tapos palamlatan ta ti kapuna, once nga pinangawan dito gaw mo, at dito sa balin nga mga sukat king ka ijay, mga no, dito alalay mo, iranamot nga awan ijay, nga makita mo na. Dito makita nga gulo na. Namin among nga daras nga kasdew. Ay, kanayon ma'am, kanayon. Yung ipa lang umayag reklamo ta, siga po na, tanda ni Akman mapag-agpa-check upan, kat baka, Lucas Gay manay nga sitwasyon. Iso nga umay ko, yung ma'am,
Babarin no matulungan na kami pasyente ta na ma-observe kuma kada kami dadya first come first serve na haan na kasday nga agda mga sitwasyon ki Grasma nga kada kami na mapag-agpo OPD ke matagundulo iti panagkita.